Kita masih berjoget pastinya. Pasti fix sayang Mr. Cida. Asik. Rasaki indah bapintu bisalah meninggi dulu mantang tuan sedang di ate denai nan bansai tuan cime karena laku masa dulunya sama tuan sansaro indah adonan kan di tanah meminjam bare tuan kania. Mr. Cida. Kini semenjak tuanlah kaya usahakan menyapu ketika basuh melengong pun tidur. Mungkinlah lupa tuan kadenai nalaka makapuikan tanginan badarai hatiku merasai rasa ki indah bapinku di mata pe di mata binyo bisa tuan meninggi dulu karena hatiku sansaro. Pasti Rasaki indah bapintu usahalah kau meninggi dulu mantang tuan sedang di ate denai nan bansai tuan cime karena lah kau masuk dulunya sama tuan sansaro indah adonan kan dimakan meminjam bare tuan kadenai. asik Mr. Ono. Asik asik. Kini semenjak tuanlah kaya usahakan menyapu hatiku basuh melengong pun tidur. Mungkinlah lupa tuan kadenai nalah makapuikan tanginan badarai hatiku merasai rasa ki indah bapinku di mata pe di mata pinyo bisa tuan meninggi dulu karena hatiku sansaro. Rasa ki indah bapinku di mata pe di mata pinyo bisa tuan meninggi dulu karena hatiku sansaro.